twongere tubaye ikaze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana Satya TV ndetse na Rwagakoco Live TV. Aya ni amakuru yacu yabagezweho kuri uyu munsi. Baravuga yuko Ukraine rwose ravuga ko yasenye ibirindiro by'indege zitagira abadereva z'Uburusiya. Ni inkuru yanditswe ku itariki 25 z'ukwa gatandatu 2024 isaa 9:39. Ni Denis Nsengiyumva wanditse iyi nkuru. Ukraine iravuga ko yasenye ibirindiro by'Uburusiya byakoreshwaga mu kohereza indege zitagira abadereva drones zakozwe na Iran no mu guhugura rwose abasirikare bazikoresha. Amafoto yerekana rero isenywa ry'ubu bubiko yashyizwe hanze cyangwa se yashyizwe ahagaragara n'ingabo za Ukraine zirwanira mu mazi nyuma y'amakuru y'iturika rihambaye hafi y'ikibuga cy'indege cy'Uburusiya giherereye mu karere ka Krasnodar. Moscow rero ntiragira ikitangaza kuri aya makuru, ariko yavuze ko yarashe indege zitagira abadereva nyinshi muri ako karere mu ijoro ryo kuwa gatanu, nk'uko iyi nkuru dukesha BBC ikomeza ibivuga. Abayobozi b'ingabo zirwanira mu mazi rero i Kyiv bavuze ko rwose abigisha benshi ndetse n'abasirikare b'abanyeshuri bigishaga gukoresha indege zitagira abapilote za Shahed zakozwe na Iran bishwe muri icyo gitero. Bavuga ko rero cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu. Mu nyandiko rero banyujije kuri Telegram, abayobozi b'ingabo zirwanira mu mazi muri Ukraine bavuze ko iki gikorwa cyateguwe kandi cyakozwe ku bufatanye n'inzego z'ubutasi za Ukraine. Ngayo nguko rero amakuru akomeje kugenda avugwa hariya rwose hakurya muri Ukraine, ariko hano baravuga yuko Tshisekedi yambitswe umudari wishimwe na Jenny Debi. Hano rero bakavuga yuko abapolisi bafashe nabi umubyeyi wari ufunzwe arwaje umwana bagiye gukorwaho iperereza. Reka tugaruke rero mu yandi makuru mu kanya akomeje kugenda agerwaho kuri uyu munsi. Nyagasana akomeze kubishimira no kubahaza ibyiza. Ciao ciao. Basuhuza kandi tubahaye ikaze makuru yacu abagezweho kuri Satya TV ndetse na Rwagakoco Live TV. Umugabo muri kureba rwose n'umugabo uyoboye Kenya William Ruto. Itsinda rya mbere ry'abapolisi ba Kenya ryerekeje muri Haiti. Ni inkuru yanditswe ku itariki 25 z'ukwa gatandatu 2024 isaa 2:10 hamwe na Denis Nsengiyumva. Kuri uyu wa mbere nimugoroba itsinda rya mbere ry'abapolisi ba Kenya abahagurutse Nairobi berekeza muri Haiti mu rwego rw'ubutumwa mpuzamahanga bugamije kuzana umutekano mu gihugu, nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'umutekano mu gihugu cya Kenya Kithure Kindiki. Mu magambo rero Kithure Kindiki yagize ati nishimiye rwose gusezera ku itsinda rya mbere ry'abapolisi b'igihugu abagiye kugira uruhare mu butumwa bw'amateka bw'umuryango w'abibumbye muri Haiti. Nyuma yo kwitambikwa kenshi rero kuwa gatanu itariki 21 Kamena hasinywe amasezerano hagati ya Kenya na Haiti yo gusobanura uko ubu butumwa buteye, kandi rwose ibintu bisa nkaho byihuta nk'uko tubikesha RFI. Bivugwa ko rero ko perezida wa Kenya William Ruto yasuye ishuri rya polisi irya Nairobi mu ibanga rikomeye. Umunyamakuru wa RFI Nairobi Gaël Laelex avuga ko rwose abanyamakuru batatumiwe muri uyu muhango wo gutangiza ubutumwa bwo gufasha kugarura umutekano muri Haiti MMIAS. Nk'uko byatangajwe na Denis rero Itumbi wahoze mu itsinda ryamamaza William Ruto, perezida yashyikirije rwose kuri uyu wa mbere itariki ya 24 Kamena ibendera ry'igihugu. Abapolisi 400 ba mbere bagomba kugira ipoti au prince mu cyumweru rwose. Amakuru aturuka rero hafi y'igipolisi avuga ko yari aherekejwe n'umuyobozi w'ubutumwa General Geoffrey Otunge. Nk'uko ikinyamakuru The Nation kibitangaza rero ngo Geoffrey Otunge n'abandi bapolisi 2 bakuru bashyizweho kuwa gatandatu itariki ya 22 Kamena kugira ngo bayobore ubutumwa bwa Kenya. Abagomba kugenda vuba iporti au prince. Amakuru aturuka hafi ya polisi avuga ko rwose batayo ya 2 yaba iteganyijwe mu byumweru 2 biri imbere. Ibikoresho byo ngo rwose byamaze koherezwa. Ibi bije nyuma y'iminsi rero mike ya Amerika isohoye ibahasha rwose ya miliyoni 110 z'amadolari yo gutera inkunga ubutumwa bwa Kenya muri Haiti. Rero ni amafaranga menshi cyane. Iyo ni inkuru ikomeje kugenda igarukaho hariya muri Kenya rwose. Ni ubutumwa bwari bumaze iminsi buvugwa. Tugushimire cyane kubwo gukurikira inkuru zacu. Nyagasana akomeze kuguhaza ibyiza kandi akwishimira aho uri hose, niba uri muri diaspora cyangwa mu Rwanda. Ciao ciao.